na username le password na phil a chun login chamhai e na compass username le password na phil a chun screen tang lai pawng te akhan can't access your account timi kha kol lo met ma chamhai chung a I don't know my username kha kol lo met compass a na email address le mobile number na record na a chun ma kha na man kho na compass a na email address asilo a na mobile number pol na record na lo a chun ma hi chu compass a na to khaulai lo ma thai her ta a hin cha in kha na chot na a hawlai email a chun na email address kha atang lai mun zong a tial ta chun nak an pek lai na tua di a chun I am not a robot pawng te e kwang khamet ma bantuk screen na hu a chun lam hu saknak kha zul ki ka hin motoka a ummi han thak kha thim na lo chun verify kha met chun continue kha met ma man thak proceed to log in timin hu tika me piak screen a khan na kier than lai e na username le password kha na til na lai na username mu nak ding a na email kha check na mobile phone kha man na du dewa chun atang e email area a hin I want to use my phone number ti be phang na mu lai ma chum met na mobile phone number kha tiel na number e ama sabik 0 kha ki ka a hin chun alang lai lo ma na tua di tik a I am not a robot timi pawng te e kwang chunga khan met chun continue ha met proceed to log in timi chakwat na hu tika achung a met screen a na kier than lai e na username le password kha na til na lai na username hu nak ding a text chakwat kha check login page e compass password na phil a chun parent sign in with one time code kha kol screen tang lai pawng a khan me piak team ok pathum an pek pakhat long kha na team lai na mobile number na email address asilo a username ma na tua di nuwa continue timi kha kol lo met na email asilo a text message a khan password kha check chu voikhat manglong asilai